Askiki pantaknitaki kunihamaskaptasa hichurutaki futboltakita kamyati oinakauthi. Masuros Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin Pusia natawinakauthi Hawaii. Olwasatitamaj magol chusuro Royal Paritamar tipawai. Sapagol Moisés Paniagua Jupao Kimchakaltunka Pakalkon Katar Uchantawai. Uka masin olwasatitamaj pescatunka mayan puntunisaj pair chakankiwa. Ukat Royal Paritamaj patunka peskan puntum keparasaj tunka pair chakankiwa. Ukat 10 chonger tamak pesca gol payarua Real Santa Cruz tamara tipawai. Nairi golak Real Santa Cruz tamata kiupurinha. Kunatek Damian Licio hupau tunka payan Qatar gol chantanha. Kampirus tunka peskan Qataruk Martin Prost hupau 10 chonger tamatak gol chantarakinha. Ukat pusitun kapayan Qataruk Michael Ortega hupau penalat pair gol 10 chonger tamatak chantarakinha. Pair pacan Luciano Ursino hupau pescatun kimsan Qatar kimsir gol 10 chonger tamatak chantanha. Ukarok Michael Ortega hupau wiltat gol chantanha. Pusir gol chantasa. Ukami pans pair gol Real Santa Cruz tamatak purinha. Kunatek Alan Mercado hupau pakartun Qatar gol chantanha. Ukat kim sakaltun kasuktan Qataruk Martin Prost hupau 10 chonger tamatak pesket gol chanthanha. Uka masinak 10 chonger tamak peskatun kimsan puntunisaj nairi chakankas kakiwa. Uka Real Santa Cruz tamak patun peskan puntum keberasaj tunka kimsir chakankiwa. Nacional Potosí tamak kimsa gol payarua Universitario de Sucre tipawai. Nairi golak Nacional Potosí tamatakiu prinha. Kunatek Tomi Tobar hupau patun kajatun kan Qatar gol chanthanha. Ukan pirus Universitario de Sucre tamatakeh pusitun kapusin Qataruk Marcos Ovejero hupau gol chantkarakinha. Pair pacaruk Tomi Tobar hupau wiltat Nacional Potosí tamatak gol pusitun kasuktan Qatar chantanha. Ukat pakaktun kimsakaltun Qataruk Tomi Tobar hupak kimsir gol chantkarakinha. Universitario de Sucre tamatakeh Ángel Prudencio hupau yatunka katat yatunka katam yaptatar pair gol chantawayharaki. Uka masin Nacional Potosí tamak pusitun kapayan puntunisaj pusir chakankas kakiwa. Ukat Universitario de Sucre tamak patun kimsan puntum keparasaj tunka pesquer chakankiwa. Ukat Guavira tamak pagol mayarua Bolívar tamar tipawai. Naiti rolak Bolívar tamatakiu puriwai. Nias Diego Bejarano hupau pusitun Qatar gol chantawai. Ukan pirus pair pacan David Zobles hupau sohtatun Qatar Guavira tamatak gol chantarakinha. Ukat pakaktun kapusin Qataruk Luis Leal hupau pair gol Guavira tamatak chanthanha. Uka masin Guavira tamak kimsa tunka kimsa kalkon puntunisaj pesquer chakankiwa. Ukat Bolívar tamak pescatun puntum keperasaj kimsir chakankiwa. Hichuru takeh kimsa nataminakauthi. Aurora tamak Universitario de Vinto Tamampio Felix Capil sanatan uyun kimsa haipura nataskani. Ukat sohta haiput tunka peskan Qataruk belum tamak Atletico Palmahor Tamampio Ramon Tawichi Aguilera anatan uyun nataskani. Uka marakiu Independiente Petrolero tamak Real Tamayapo tamamp Olímpico Patria anatan uyun kimsa kalk arum chiketanero nataskani. Four two tamak tunka kusanatir irpirinak uintai. Tunkrit Mayer Akamawa. Tunkiri Diego Simeone Atlético de Madrid taman anatir irpiripa. Ya tunkiri Julian Nagelsmann Bayern Munich taman anatir irpiripa. Kim Sakalkori Graham Potter Chelsea taman anatir irpiripa. Pakalkori Thomas Tuchel Han tamanius katasi. Soktiri Mikel Arteta Arsenal taman anatir irpiripa. Pesqueri Stefano Pioli Milan taman anatir irpiripa. Pusiri Antonio Conte Tottenham taman anatir irpiripa. Kimsiri Jurgen Klopp Liverpool taman anatir irpiripa. Pairi Carlo Ancelotti Real Madrid taman anatir irpiripa. Mairi Josep Guardiola Manchester City taman anatir irpiripa. Ukamaraki kun kamti yatiptak masuruk Europa token untat tamnakak anat au yaphraki. Nias La Liga yang tawin el que tamak kim sagol chusarua Real Madrid taman patip hayasiwai. Gonanak Federico Valverde, Karim Benzema, ukat Marco Asensio panaka uchan tau yapre. Premier League yang tawin Brentford tamak chusaro Chelsea taman purap tawai. Liverpool tamak magol chusaro West Ham tamara tipawai. Sapa gol Darwin Núñez hupau patun kapayan Qatar uchan tawai.
Ukamarakiu Manchester United tamaq pagol ch'usal Tottenham tamara tipaway golenak Fred ukat Bruno Fernandes upanakaw uchantaw yapje. Copa Alemania yant'awin Hannover 96 tamaq pagol ch'usaraw Borussia Dortmund tamamba tipje asiwayi. Golenak Bright RMB hupaw arkuk pachpar gol uchantawayi. Ukat Jude Bellingham hupaw penalat gol uchantawayaraki. Augsburg tamaq pesqa golpayaroa Bayern Munich tamamba tipje asiwayi. Augsburg tamatakej Mats Pedersen hupaw ma gol uchantawayi. Ukat Dayot Upamecano hupaw arkuk pachpar gol uchantawayaraki. Bayern Munich tamatakej Eric Choupo-Moting hupaq pa gol uchantawayi. Ukat Joshua Kimmich, Yamal Musiala, Alphonse Davies hupanakaj ma gol sapamay uchantawayapje. Hichu takej Europa toquen sumoytat tanakaj anatapjarakiniwa. Nias La Liga yant'awin kimsa haypiruq Barcelona tamaq Villarreal tamanpiwa Spotify Camp Nou anatan uyun anataskani. Hicha haypuq UEFA Europa League yant'awin mana tawij utjarakiwa. Arsenal tamaq PSV Eindhoven tamanpiwa Emirates anatan uyun ma haypur anataskani. Uka kiu hilat kuyakanaka yaqhurkama ma hach'arun tawita kanitaki.